much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For any adoption, Mema Obibia Aquaba Stronko at the about Too Much GH so Ghana Wahala Jumedi and a bre asosamo for Muniaba. Ekresikapa and so mede ebesumunim se media meji major say jana say and someone ekochi ekobre mai ene yabone bede se mapone abomu ye ba bebie mu ne apensim ne atwense ne nyina esre ene abasa se de be ya wo susu betimi de wade ntra wo fa ensem yi eho no abetu edwam na abusuafo mo amonim de edi atese ewoye man Ghana emu nyina eye galamse ho ensensem a eno enam so amaye mampanyi his excellency na danko akufado apa onkrofo a se de be ya won behwem amagalamse eso etumi etwa na no nanam so ema aprobo ekọ so a ebi kokọ piemu ewo asanten ne eye otumfo oseitutu the second na kache awo no susu de nsem etu edwanom ne nkasa ye mu no ana ne nsem odi tu dwana ankoye amfa ama US based Ghanaian yemia bema eye Chini Jonas Emma wode ne nsem bi batu edwase wodi otumfo eho eye opa ese wentimi ambobo edim na ne nkasa ye mu no na chese otimi kasa edi etia na boso sorry ne na hemfo enketwa no ebi a chese wodi wo mo atem se bio wo mo enim nyansa ba ne sen na wotimi etwa asase de ma wobi ema nipa na ye den etu galamse ewo so ese enso na wobetimi aba beka se enya de se wonim de ekoso ewo ne man no emu na no nanam so amaduabo bebre na enkofo esane ede ebu eye Chini Jonas esom na eno enam so ema dodo na esusu se sanka ebe ya enya Chini Jonas won bepiemu ewo Ghana na wonfa echopa ni dwantoa ememeto otumfo animu ewo ne nkasa ye na wankasa eyie no se de be ya duabo a ya bro no wono so ebenam sa eye eso na wode adane eye duabo eno na se de nsam no eba ye no ne yate hu ewo emfamba mu se bra wona bo Kennedy egoggo piemu anaso wo free eye Ghana ha ekwama no ne ye ono nti ena okoye se wo mo kwakwa akofa na banti yate se ye Chini Jonas abepiemu ewo Ghana ahaseye eno any rumors ayatem na se ye pese ye nya confirmation ema ahwefo mo nso mutibie na mo hunu bie na mote de ekọ eye eso no enti yawo eye Chini Jonas onu ankasa ne body ewo ya homayi eso ye ne no ebetwetwen eye enkomo ne ye hunu se de ye tete no se eye sa na etie ana se enchemu fufuro bi ewo eho no enti abusuafo mo nka me hwen ne ne ye mbonra eye ya homa no eso ne ere se ye ne abemayi ejina ahoma no eso a ya hello me abema. Good morning. Good morning. Bibi aboko die. Yo yeda Kristo ase. Yenya nenti ye se eye Chini Jonas we free abochimemu abepiemu ewo Ghana ahano na so wakwakwọ ye ne yonko ebrebo yi ede. No kure ben ena ewom sa ena etie anana. Onye no kure. Kana je no. Da no obi ko ya zo. Obo da waka. Juma be no abe. Den ano. Na dia se kuli. Dia se kuli tinenya no kure. O ti ni wa. Kana dia be no. On the page no bi akwa wa te ma. Wa ni yi da o ma ba tu ye tu ye. Yo be da waka. Adi adi be tu yo. O chere wa ha. Ya o no. Na ni duabo a ya bro no ne de ekokọ so yi wa show any reaction bi wo hono mu ana Would have beyond the gym. Every kind of various I'm not provoking him. What they are showing me to my people talk about that is more to they are not different much shit a couple of videos. In the man that we share we are not good video of the malam action. With the police going to more each one. After they are not the government
bibia ko Okay. they be about that ono so ba ya so ba ai ku ya do ti ti ya bona be so Okay. Okay. ni we ko ko na Africa ni dana ba Yo, me nua bema ene beda wase se wa ba be making such a clarification amagana for ama ye hu say eye wo memepiem bibia ni a ye besan aba wakache ne ne wa betwetwen eye enkomo ebiem. ni administration. Okay, me da wase. Yo, nani ebusianfo se de ye nua bema Twini Jonas ono ankasa ne yonko brebo de nsem no etu edwa eno na so kiremu a Twini Jonas o mepiemu ewo Ghana se de ye tete no se wo baba be piemu ewo Ghana a wo ko ye otumfo akache ne na kwakotwetwen ye nkomo ana se wo kwako peja to ade akwakoto nanim no enye sa ena etiem na ebusianfo ne nsem yi se de ebobo eba ye yi ye wo hu ahi ai wo hu ahi a se de mo amunim no ne won sensem sore ye ewo mayi emu no watimi up with Twini Jonas and one more can wo hu ne se dia abrante no eka ye na se de Twini Jonas eka ye no boni bia eni mu ewo eho san say ye manfo na ye mpanifo no edu wo man no ebo a ewo say ye youth no ye ya na ye sorry na ye kasa edi etia na bra wo hu di nsem no etu edwane busuafo moma ye nkonko hwe embra na ansa no na me de ye me guest am wo afidie mu anu mo so ababa chrem nti ye nkonko tie wo hu ensem no embra na ye nto aso Obi atumi fa di abom ehunu obi a wo Ghana ha. Yes. Obi atumi fa di abom ehunu obi a wo Ghana ha. Obi no no betumi di abom ehunu obi a wo Ghana ha no. And we are ready to chase everybody. So we are corrupt, so we are hene, so we are politicians, we are people, we are this ni. You be chase you. Because you are penny for be nim nyansa. You are penny for be adua to top back. Me no kasa Ghana your problem. Yensuo. Wo yo hene wonnim nyansa wagimi. So be ton wasase se yemfantu galamse. Wo hene uti kurom sabe mpraduasa. Watwa kokoo ni nyina to agu no asai asase ni tu galamse. Wo hene sabe watwa bode ni nyina to agu e na odi tu galamse. He fana the time come obedua ntos. Obedua to so de bibi ti se bankan, bibi ti se nyaado, bibi ti se meko. Amani panya bia kwa kodi. Because of your obedi ni nti de wudi ni ne e na wodi ne. Onwene watena onwene ntiriba ho yentonye na yemode Ghana mpanifo ahemfo yentonye na mosole amope yentonye na mosole amode emudi akire ya kana korete ma mosede bientumi nyobi ahwe wo Ghana ha obientumi nyobi ahwe obientumi nyobi ahwe wo Ghana ha munyai sabe ensase na mode ye galamse amu sensuo no Uye nyansafo anka ba hu sabe ensuo mpo ehu hia esena aduane ye di koyeyem because ensuo ene ye nipa nkwa ensuo ene ye nipa nkwa na mo de me wofa me bibia wana bo Kennedy Japan etete golden sensem ni mo en wo ka bibi se ai golden sensem ni sabe mpraduasa enye nananum ahemfu ne di animu na Mineral Commission Mineral Commission be na be kosa be se obi krom so okutu gold o nko hu hino betimi akwa ko jira asase so okutu gold never into we see let galam say wo de o si galam say na obetuo o ye ohim papa no ohim boni bia no wo se wo sa wa hini wei wa hina wa ton nsase ni na se yemfa ntu galam say the time come school baba krom o ye nya ba bia be si asi de ya me ya ne say me no kasa konkurase The Kaisa and Santa Mo me consucia. I have side war a trencher potamo. The Croby saw your friend associate. A solia no pabes and Lucia. A bon country had your cosu. Ressa abrewa power for people. No cocodan in Nayu Mudem. Abrewa with them fear best 70 plus a fast sabi people could done in night. O jani nine e wo gudem we nyam fere o man ya bosi ye nyam fie dusia ne etie da so ni mudem sikara ya mo de yedai MPP ni NDC mu diskare yedai mo kwaje bosi na de na mo de beye akromfo ni akopifo adambo asefo ya ka mo se mo ntiase mo nkoku nkum ya mo nkwasan ye the time come we are ready to chase you all na
abusia for said ye hu ehin ede ne nsem no to dwana che so no de wo ma twini Jonas more fire esan so hu ne se de wo kan ye no emfunso bia eni ehun na eno enso nkonkoda nchen no ene Juda mujata ai wo bi so ye Juda mujata o wo no de wa ba o tu na no ba betu ensem na ansa na wo no ni video ne ye be kwa hwe no me wo me guest ai wo difo ba kope ewo yakache I say Prophet Bernard ACM oda asafanidi edi Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano ewo yentem ahanu mu a said ye nyoma no ekono de o hwe said ye Twini Jones de nsem ni tu dwa na wo wan so de ne de aba beboso na wo hu ne se wo mo nkasa ye mu no ankoye ana na eno no ye fi wono ma na tese yakọ Juda mujata enso ensem ode abetu edwa na so nti mo nka me wan na ye ma papa akwaba sonko embra ye fidie yi eso odifo me mo akwaba Ejusu sika odifo bibi aboko de Radia domu de mutie nji ho de so for my men kwada na obi ahu ye ya de Kristo ase na odifo we de ensem yi abo ye pusapa abaya ya kache atese e wo se ye nhwe na ye nka e wo mo se bibi enkoyi a e wo se emabuno e na esore se bibi tochima e wo mayi mu a emabuno na esore e na se bibi nsuso etu mpon a e ye mabuno na na ye so ma bi sa de kodie no e ye den ejina wo share how a Twini Jonas ede ne nsabatu edwa ede fa nyimfu yi ehun na ewu hu ahin ede a ono so ede aboso wo mo enum kasa how a wo mo eka eye ensem no na eye ne kwan so a eno no ana with wo mo use of eye that attendedie no ne na etwa yi sika me da no ma mentia too much motive for exhibition benche meka se the youth ni ye ne de e wo se o mu slow down okay. So, maybe me say the youth are angry. Sure. Wow, and I won't say the Sikansu new system. And a system no so ye basa. Sikawan say na den na system na ye basa nyina empanimfo bi o ma diga na hwamo. Oh, enka empanimfo de enka ye botu ba power. We are expecting so much from you people. Oh, and a openi bi a otena se ema aseduafo ye gunankarefo no so ka ho sika wo se na de nche ene na akwa bibi e da wo se wo de makwa akogina power de me pe na meye I'm fighting for me mini fee but what de me ko gina power de I don't care about you but after the 4 years I will still come in front of you with my defer something me na da asem enemy promises be a empty promises. Wow, emfaso biara ense da emmaso. Wow, enti ama the youth no, woma a charge wo in essence bia. Wow, akwa se what na obi so ache, no wa pressure obi so ache. Wow, ti be tie ane pa ho die so embre bebre. Na se kasa na wo mo e kan de na se edi se wo mo gufu e kasa bai wo mo nsam no na wo so wo mo nto wo mo bo ache. Sa edi se youth ni gufu. Okay. Wow. Odia wasika hwe eno oman ni mayeten wo de boswa na a retaliate about wan kasa also wo chechira na ade na sansane won but ye mpanimfo amudi ye ni mo na nka wo se nka mo hye ni manyina no ye furuma won de bedie eni sika be park ato ye bank bi a ye hold wa brochi me na se ye bank bi a eniga na mem ni ye transact sika won business kwa ye 1% it mean 100%. Womo shase na be dibi but eno no camera and I mpanimfo no nso hu se because of the youth in na wisi so but what you say because of the youth no enti na wisi so because omo na to abayi wo there be a there that mpanimfo na no say the future of this country is based on the youth and to say the youth are arise here Munu said the youth ni kanu ewu hia but e kwan mo be fa so aka kire mpanimfo na nya atemdidie okay but what you say Bible should be cassette eja na ena obewu okay say wo mpa you are cursed na je say wo cassette ni panse ni panu mpa nka hwe di wachi krampo na no me di wachi ana so wo da wo sa anu ewrade na ase okay is either so obewu wo de na hwe youth ni wo o di for me buta o na je say ni panu oye panyin na sabio na adwin hye da ni fie sa na wo ya de enye krampo na enu nti no wo ka krampo na so no nyame aka ni nti eda wo so ana oh Bible sansa ne ye be wa akwala nyansa po na pani jimi 40 asida
But what you say, it's your one penny food you almost Jimmy did that. Okay. But you are Palano pinpointing catch up penny say Jimmy. Okay. But once and again, Okay. and you said me boo said, or penny or Sanasama, I said, you have for you bunan coming for come. Or no one him so Jimmy. But a Palano Baba be one and Babai. I don't know Saturday says a penny boy or Cassiadi, and really enjoy and about. Okay. As you bet him up for going to show a catch them. Ebia baby more yellow, yelling you. But what you say, Ebia baby are more cap on my opening for the cinema because only in age and the youth in the show. What do you say? I have to a city, MPs, any presidential candidate, a Ruga man tell me in Toko, who do you for nobody? Got the Mukrano more one yet. And then for catching some garden. Oh, my. Who what the even two and baby on a sugar for original. Enti the youth in the you man, maybe some more calculate you more. Woman, someone can mobile for your selfish reasons. Okay. And yet the youth in it mobile, and I say because of the youth of this country, we MP, member of parliament, we president, we youth president, a baba ya him so. Because they tell you see or he say, Mubari ama a mabuno no one tom. Okay. Because a crubia and the mabuni and then mabuni quite compare. I just so cheer me to answer. And look around Bono, Yamian Patayam Fama. Oh, not penny was seen. Enti the youth in the Shasani man, you may be son or mobile so when you baby a chuck on it enough is enough. Me pass from 2,000 years ago, and they were 2021, 21 years in it. 21 years become one. The youth know the kind of age one. Ni ma me be catch and so amobra. Ni papa be catch and so amobra. Enti e kwan obefa so a on ne ho betete. Anase e kwan obefa so a obeti menye ginaye. Oh, but enya tendidie ni kasentwi. Any casafi be free and kola enum e dia kire mpanimfo. Oh say na dey or penny a when you need your to one na the ohunu akwala wo gina people a to aso be 100 kwa ohunu da. Because of abobra. Oh, obi wo 80 years akwala suko no 25 years e di penny 80 years atem. Busa ho say di pan oyo papa. Tika say na be fa no. Say na dey tell. E na ye hwe Bible mu so a Ephesians chapter 6 verse 1 ebepem 3 atibi asem osi enkoa osi children obey your parents in the law emamunti ma wofo asem ewo awuradim ye ka wofo ayo wo ma me wa chimo ba wiase nkwa ne wa wofo obi a wani mi chen obi a oye wa wofo enti eni die ni obuo a wo de ma papa no ma mo fe se betima ka cho papa so ekwase a wo ba ma me ejimifo obedome wo Mamma, the church and I bet my pan to us where you work on and was settle life down. Entianesika, who call war someone and Palan move from 13 years, 17 years, 23, 25, 30. The winning crache, 35, 45. Apolani the winning crache because and then Apolano Onyenya Bibia opening convo on your head. Say, yeah, penny for you, say, one more than that, one more thing, like almost yen your ma enye. And Quadana, you to know as Sorena, one more air canwa, who brought your kind swap. And Papa, yesterday, I said, the wakan sem, and they actually a year a buying, and Ramu, and I say, what say, and this one also Jinazu, who they say, what back kind of book or to say, Biaba, will be about better what they are not, will be about Jim, you can walk catch and send pacho. Missy Fabrem, what kind of brat your pass won't you? No one second one, no one can have back Brasia Quans went to him. It's a third one. What the I told that for one of brim no would you see can I? And only they said what do I get? And he said, if you do not can have Brasia Quans when I'm a penny monster monia, Yahan for Monshana monia. No one would see that it's a woman is say, I did the attempt and I did one more, a bam or Makina woman one. And you know, Quanswan or before. Sikabeka Senor Quanswan, didn't Jabeka Senor Quanswan say. Who said the old chasam? Ena penny and penny for no. The moment Yakutia could say there is a tax, and I said there is a course in Tiahutia Kunyamu. Won't obey strategizing and Numa and Numa to Tunako Chasse. And Maguna and I said the youth of this country, and I said, a nippy more Boama Bessie baby, I want. One someone told me, a dinner more told you a dream about mining. But what you say, Obama Scab or mining, Obama security about mining, Obama Tom,
and you may be on the silver platter, but and a dear cost. Sika, and no dear shed your cost for my garden. I didn't a penny, what's office, and answer what baby I would be in. Now, just the youth of this country, Edward Taman Sana, when your boss said I wasn't a year, and Chay. Oh, as I open Yanka said, when we treat from, yet when my form, and will be in Quasso Baby Mubio, because I yell your woman and I dare no bedroom. Aha, and just should maybe could I watch them quite a bit you at them. And I said, Cassabia young country penny will be to bare seconds, I catch them, a good was. But once I didn't tell. It's make us a 50-50. So penny, we are when you might sell your penny. And Aqualania when you must someone can. Sir, but oh, yeah, won't be. Oh, I saw a penny, I saw a pala, penny or young human to say a pala, a total 50 webby, and Chay. But if already you are going up them, I would move my him for our more elbow, you are betting my him for. Kocha with giant goons, bro, a year to Jonas, a dear, one more so there's a one more air can, so there one more air can. Now, and I'm so, am I in your bed, maybe I will know so who is so who you do the Mujata, or say, this is Diabono, a bear, a year, a Juma, and ya this is a Diabon, a beba to the bed or reverse, a yes, a Diabon, yeah, and Sana, yeah, Besha said Diabona, woman, upon the Bayer Jumano. You go see a year, you are Beman, I say, young papa, yeah. Judah Mujata, and some more day at 2 John na ye ba ebusia for ya je eye odi for so adventure dia pa ensem no ehu. Ohene bia nsuo eda ukrom na mo de galamse asenos jiminti no ono ankasa ontu ne ho ade so. Ohene bia akwaye eda no krom na jiminti ya twamu nua nyina no ono ankasa ontu ne ho ade so. Ohene bia ye galamse ewo ne krom ono ankasa ontu ne ho ade so. Ohene bia ono ankasa betena so a oton asase a ono ankasa nimpi se wo ba wanfa asase ama no ontu ne ho ade so. Ene sen kaminim sa akwala efomo a panyi etia no na momonku no munnimu nyansa munnimu nyansa mo bo twene Jonas dua ayame ene asonani no makame na munwieye ni awoka no eni adanse pefe monse nsuo no ena mugusu no mu machire okonfo age no bodua na wo ohenepo one hwan mese machire okonfo age no bodua na wo ohenepo one hwan mo amisamuti ansana mo ba be di aduro no sa me kasa hemfo a na me den hemfo nyina bisa wo wen kate hema opon kate ya wo wanu mu nyina agu fitineko sa mote ene we ya eye me ene Yuda Mujata no ohene bia nsuo eda ukrom na mo de galamse asenos jiminti no ono ankasa ontu ne ho ade so. Ohene bia akwaye eda no krom na jiminti ya twamu nua nyina no ono ankasa ontu ne ho ade so. Ohene bia ye galamse ewo ne krom ono ankasa ontu ne ho ade so. Ohene bia ono ankasa betena so a oton asase a wono ankasa nimpi se wo ba wanfa asase ama no ontu ne ho ade so. Ene sen kaminim sa akwala efomo a panyi etia no na momonku no
munnimu nyansa munnimu nyansa mo bo twene Jonas dua ayame ene asonani no makame na munwieye ni awoka no eni adanse pefe monse nsuo no ana mugusu no nsuo ana mo bo ni dua me ene ni obo adane ye no ayame ene ni a obo adane ye no me ene ni okasa wotumi mu no ise me ene tumi wura no munkan hu se nsusuye kruwa mususu ma atwene Jonas no eno ara ena me susu amamo se mudidi asase no so na matutu asase no so muntokro asaya asase ne dia ene na nsusu ya mususu ma no me dana mamo se motuma hwe ayan hwehan ama nsuo a sebe ada asase no so asai dia ene na nsusu ya mususu de ma no me susu de mamo me ene Yuda mu jata no me ene fitiase no na me ene awieye no me ene nia okasa obibiara enka bi no munyansa ne sen na mo adwempo ene sen ebre na so ebre no aso se bre no aso se munnimu a me ene asomani no me ene asona eni no ebre ni nie machire okonfo agye no bodua na wo ohenepo one hwan me se machire okonfo agye no bodua na wo ohenepo one hwan mo mi samuti ansa na mo ba be di aduro no se me kasa hemfo a na me den hemfo nyina bisa wo wen kate hema opon kate ya wo wanu mu nyina agu fitineko se mote eni we ya ayame eni Yuda mu jata no ohini bia nsuo eda ukrom na modi galamse asenos jiminti no ono ankasa ontu ne ho ade so ohini bia akwaye eda no krom na jiminti ya twamu nua nyina no ono ankasa ontu ne ho ade so ohini bia ye galamse ewo ne krom ono ankasa ontu ne ho ade so ohini bia ono ankasa betena so a oton asase a wono ankasa nimpi se wo ba wanfa asase ama no ontu ne ho ade so ene sen kaminim sa akwala efomo a panyi etia no na momonku no munnimu nyansa munnimu nyansa mo bo twene Jonas dua ayame ene asonani no makame na munwieye ni awoka no eni adanse pefe monse nsuo no ana mugusu no nsuo ana mo bo ni dua me ene ni obo adane ye no ayame ene ni a obo adane ye no me ene ni okasa wotumi mu no ise me ene tumi wura no munkan hu se nsusuye kruwa mususu ma atwene Jonas no eno ara ena me susu amamo se mudidi asase no so na matutu asase no so muntokro asaya asase ne dia ene na nsusu ya mususu ma no me dana mamo
Se motuma hwe ayen hwehan ama nsuo a sebe ada asase no so asai dia ene na nsusu ya mususu de ma no misusu de ma mo me ene yuda mu jata no me ene fiti ase no na me ene awieye no me ene nia okasa obi biara enka bi no munyansa ne sen na mo adwempo ene sen ebre na so ebre no aso se bre no aso se munnimu a me ene asomani no me ene asona eni no ebre ni nie machire okonfo agye no bodua na wo ohenepo woni hwan me se machire okonfo agye no bodua na wo ohenepo woni hwan mo mi samuti ansa na mo ba be di aduro no se me kasa hemfo a na me den hemfo nyina se wo wen kate hema opon kate ya wo wanu nyina agu fitineko se mote ene we ya eye me ene yuda mu jata no ohene bia nsuo eda ukrom na mo de galamse asenos jiminti no ono ankasa ontu ne ho ade so ohene bia akwaye eda no krom na jiminti ya twam nnua nyina no ono ankasa ontu ne ho ade so ohene bia ye galamse ewo ne krom ono ankasa ontu ne ho ade so ohene bia ono ankasa betena so a oton asase a wono ankasa nimpi se wo ba wanfa asase ama no ontu ne ho ade so ene sen kamenim sa akwala efom a panyi etia no na momonku no munnimu nyansa munnimu nyansa mo bo twene Jonas dua ayame ene asonani no makame na munwieye ni awoka no eni adanse pefe monse nsuo no ena mugusu no monsuo ena mo bo ni dua me ene ni obo adane ye no ayame ene ni a obo adane ye no me ene ni okasa wotumi mu no ise me ene tumi wura no munkan hu se nsusuye kruwa mususu ma atwene Jonas no eno ara ena me susu amamo se mudidi asase no so na matutu asase no so muntokro asaya asase ne dia ene na nsusu ya mususu ma no me gana mamo se motuma hwe ayen hwehan ama nsuo a sebe ada asase no so asai dia ene na nsusu ya mususu de ma no misusu de mamo me ene yuda mu jata no me ene fiti ase no na me ene awieye no me ene nia okasa obi biara enka bi no munyansa ne sen na mo adwempo ene sen ebre na so ebusia for said ono nso so ede ne nsem no atu edwa eno no na amadodo na eka se de ye nua be mayi kai odo se di no de bo ne ho nsamra ne de wafom ewo kwan bi eso na nso ne nsem a wogina so a wo ka no ede eye no kure pepe because we ye ohene ampa na se wo kuro mu wunsu asai na wonu mu nsuo na se ye nua be ma twi Jonas aka na enu nti no wugina so ebo ni dua ede a na tese wawu mu na wo bo eye wo hu edua ewo ensem no ewo na enu nti se de odifo ewo hai wo mra na no nso so emfa na dwenche fa ensem yi hu no embeso ye odifo
se ensu a wa wonim se eda wo kromo be ye de wo si wo hene na ani fefefe na afei esei na wo bi be kan ye se wo hene ye wunsuo yi ani esei ebia waka no be ba ku mienu wunfi ena nu nti wa ba abonte ana se nu nti no wagina eye baabi edi watema ka che wa na wachi wani mama wo hu se ade no esei enu nti enye ye hu eye edwuma se de be ya won so no wo mabi a wo mo beba wo nana no bi betu betimi anya nsu pa no daachi bi na enu nti wo kan ye a wo tu wati kwa apai enu nti wo bu eye nibia kwan ya ahemfo ye a wo mo ewo bechem efa sutu a na mo wo mo bo eye atwini Jonas Gray se na wo no ezifa na wo hwe se eye ye duabo ya ni nyina so ewo hono mo a enu nti betimi anya nsu so ewo ye nua be mai eso ana sika wa no hwam unse Bible say okay kind Leviticus any Deuteronomy or say any ahemfo woman no na atebufo no Bible say Nyankopon ni si him sikatias only to him okay David are not tin wuram amfa so ni so a ya ba be fan asinade wadi o him David a man say no worry almost 1000 and penafo 300 mame yenti amedi David ya ba be twam say unse eneno Ghana hemfo no bebiri na wa hunyade won what you see gold bauxite timber manganese cocoa nyina ewo mo but we ene China fo ya sam ko fo ya wo de hwe enuma bi aba fa China fo mo atwam enuma bi atwa wo mo asia na sam ko fo etima ba wakache ana se timamfo ni dia na mpanimfo ni bi kwa ba wo na so asna na odikuro mua se bia na ye pasa ase e dia ye galamsi na bia wakwa kotwa hectares be dia wo ho e dia ma omo udi busa se ekuro jintre ha na se ekuro ni mu tre mfa na emagu na wo kuro mo no ensase be no gbenya atena so unse na wunyidu pempenso bia pesa wo tew ho ekota asase sidan ene wabusua kekere watia wankasa wabusua bia pesa no mo tena baabi eti busa wo se uyo hini mpomwe ya asase na omode ye sa no magalamse ni se no manoma no eti sa ohini ya waton sa asase ama sa nkofu ya wo mutu amene efuntum eti enchiri manu de fanse 20 years to come 30 years to come ayin fa na hene no umagu na eba omo betena oyini mu atimi ton asase mani pa be 10 me ma encounter bi da ewo mi ankasa mani okay madam fu bi okota asase na ye ton asase ma madam fu no ye oye so ba be sida wo so pe na nkofo mi ensa ba obi akuta document okay we say media we say na me catch madam say ja me ye sofo say de be ya be nya otiri din mu jai na ko ju sika wo hene no me kwa ya na hene nda ni sika na ma madam fu ne kan no hene ko amfi ni kura so enipa eno nya ne tiri dim sika o se wa asase ni su nyina na be ya ono ankasa ne ka enti nipa bi ensa ne ba no obi a twema nso enti we na se Ghana fo na youth na sori na wo mo kasa edieti a den bone no wo mo aye da bi osika ye wo kwan ye fa so edi kasa kire o wo unse ubo obi henya edi ji ade firi no na nya ne kasa boko na ose ontua unse sebe ansa ye wo pani kwasia no na okwala nyansafo na kwan so ba said eya me pese me quote Bible scripture bi be kasa ye di na tem it is in the Bible but what you say e no obi a adwini wo ne tinu nkwa ne kire se wo nyansa wow obi wo adwini wo ne tinu but enkwasiade ene enwoma ensem pata ana abo ne tinu mu ma se be ene ye wo akwala bi a obi ti se David obi ti se Moses ye wo akwala bi a nyansa se ne tinu mu ma se be hwamna na ayi Pharaoh etiti o man Israel e wo Misiri ma asase so hwe se de rade na Moses so e sore wow eye ya Moses kwa kum nipa pen ntu hu se nyame na ma ye twi me ba be si ho okay me ba be si ho hu se onam no so e ma otibi eginai enam no so de yi Israel for from Misiri nkwa so mu fie mu e do mu ko mu bo asase so ba so ta se but enya tembidie okay Moses ko gina Pharaoh ni enya tembidie o okay wow o si Israel Nyankopon se e bia watete me nko a chenti jawo yeah yempeni for munim sakata dey Israel Nyankopon wo mo di midi e me ba wa okay enti ebe ma akwanya ama youth no ama mu buafu
And already a course of social media airtime. Obi Abama be doing we atem. Obi Abama Baba Cassetia or Mampeni way. Obi Abama Baba Cassetia MP way. Unse open so a year Odikro Nana or Asante Himai Eganina. Or Casa on the speech more can be said. Empomo Mutitin and Nimuakwan almost 30%. Any moment to Galamsero. And the wound say even 30% element. I didn't know what to mean Casancho because one hour can. You would me my band to my henny baby bunko to do when you mark or Akokora will mind. Asher knows my patch on today, I will be too a former good year or in a for process as well. Which mean can't share one no Emma Ninja, not to so near as I say, and no, I'm so now youth Nibufua. Or would it or Mufu? You to unse Bible says a wufua many a bonnet. Na enkwasia fokukum ehɔ na ebufuo tena obi a ɔyɛ kwasia bia ne kukum no ebufuo tena hɔ wɔn Bible nso sɛ ɛma adeɛ nkɔkye wɔ bufuo so o de ebusa sɛ how many weeks how many months na ebufuo akye so ɛwɔ Ghana mabun akoma so obi a ɔhɛ obebusa sɛ prophet adenti na wo kasa saa wo sɛ Bible sɛ bufuo a manyɛ bɔne deɛ nti ɔso bufuo a sɛ manyɛ bɔne sɛ Satan na ne budi kamfu yi Shadi Satan body Yankupon ya was one and Yankupon no to no chana sassiso. And no doing so. Emily Baba me jab a song. Anna, ye Sigana Christian country is close now, and as a Bible and answer. Bibles a parliament Cassentia o papa. And as a man papa any to chill for. Ye papa him so as Antene Casayano, Necasem or Chada, woman to Galam send 30% at Chile in Nipadu, woman in woman, or woman back. And I won't say opening should be a man to mante, or now a bebushi or mane cassa. The announcer said to you, one cup on you. Wow, also on Nibian Yansa Samka. Answer the radical you are my yesu on Nibian. A word ye, a radical and dice woman. I said, and you may be a woman, am I yesu or hene. A juicer or can of a woman of energy. Also, be an adjumuda will be an. But what I say, would you win him and Robert and himself in Cassa? Unso ya the MP natural man and answer original chairman man was me the tonche na mamen kasa but what you say and then no a fashion and penny for dealing ye ya way wrong but what you say and I won't say openi de udi okuro so a wo hwema ekuro no etumpon wow wo ye an ambassador to your ebi a town wa wudi so what you say and answer regional wudi so Ubetima stabilizing your origin in our castle. Oh, Eastern region 40, Ashanti region 40, Volta region 40, one part of Western region 40, you was Zoye. I didn't know Macassia was Zoye. But what you say? Unse is in our quarter, say, Aqualam to me peniatum, and Aqualam only penia someone, penino, Quambi also, obey him. Impossible before Crown and as we do Passia, somebody will go Palano. What did I say? Penina Palato, not penina from a bonnet. One year the best. Elsona, you know, yea. Obeka can't be boo. Obeka can select your sapalam. But accident, any woman you able to see a chew anymore. Nasaku, when in Chino, there be a bit of man walk, when I am my youth, the new say, I dear way and I am almost super say, Mumma, when you be there and for moment, and one more ever sorry, I am one my dear. Unse, Obersoya, Wadia, you want to find a tennis. Oh, Unse said, oh, yeah, where you could have. Oh, Baba, you may be in the square, you will find a bit yet. And so what you say, Yanka, soon. Neyanshana Yansu say, Yanka Yanuntum, Neyanshana Yansas, and Nina answer because Galanse you won't send me a matter. We would do a new Chemo our year Central Region 50 months and one. A beer bogu a young crop will be swam at the Yammy and so grab a premier year month for woman in a week. And so what you want to say, and you might be say El Costo because of a selfish interest. The car will be now. Omo ye ebia no kra no oye pass or bopano and a diamond pano because of kakra wo benya di eyeden edidie enti yenhwe kopem say ye asase na ye to no be say ku ye akata yen so ansa ne ye hunu say de ye anasa de ye say no enye unse Bible say openi nyansafo edi krusu a oman ne to mo ye okay oh ba openi kwase edi kru ni so a oman ni si apini
Wow, sometimes in person making kind scriptures. Oh, different when you say go high and kind. Wow, or peninians of who edi kurosua or minor able to mo yem. Wow, or structure nyoma empo or man peni betimi ya infonesia. Wow, and your house of chiefs. Wow, ubetimi agada o nyina sia e wo kokoam. Na ebi ya soldiers ne the security personnel no nyina gina ho bi. Wow, now no ma kase woni bi so say mo ye sub chiefs amudi di nkronkro no so. Ba me ye president amidi o man nyina so. And the living and your pointing hands to me. It is a banner be standing for the next 4 years about to. Oh, a baby be all you to make us quiet to mob you. Oh, say every before tia. One you're very careful because the youth in the soil you must show no more pointing hands to get Papa Kufuado. Papa Kufuado on your body be I. But what you say, but the chaos are arising from the infancy, from the youth in a air banner. Because the mebulu tomorrow and I'll be winning about. But what you say, some mebulu heliwa, and I don't sabe bobo so be my jimmy too. But when the mebulu sounds solid, it is an opportunity for your Papa Kufuado, His Excellency said, or best sorry, not immediately in wire caller to the sub chiefs. How would you not afraid the house of chiefs winning in Atenase? Say be a sign of we are by who you. One move from two assassin. Ana ya Ghana ya assassin so no ya da earthquake so the earthquake bi nya so de ni say ya e be nsem bebiri wow enti enwuma bi a e wo se mpanifo no sit down ni e de enwuma gu kwam na e kire say dey wo think about the youth but enye say akwala bi esukodoma bi e be twe na no tenten wo be kom kura na say bi the piloto course continue si wow wo be kom kura ba bi ko da kwedin ni nyina ka ho ana emebunu esore every acting ba woni pani delia e wo kasa mu hwe kasa mu yi but what you say sabi obi a ne num yehwam obi onim kasa ye ma onim panifo etena se esusu nsem ho but what you say obuo ni ani die kwan so ebom didie enjeni so ba begina social media so ebedi eyi asanteman no prem so atem o ye na no say to the second bedi na tem anas ohini bi owo eye nkronkro bi so sabi ohini na woti ubro no so enu ahwa ma ye aton wasase e dia ma sa nkofo enu mu funtum nsase no ye buru nsase nani ama ye nsuo ni nyina ye kokko but ohini wo tena se e makuro ba na woti mu bi o sikwati ase na woti mu bi ena oman fo ankasa de omusa be kire wo so na odi kuri enu ahwa ma sa nkofo nyina ba be nu yasene eti se nkofo ya ba be nu yasene dia na ye nu obi ka but uni na kwa obi ka kwa wo kwa ne fa so enya atemdidie ene kasa bi a ho ntie wo wagimi aboa kwasia mini wanum wo se de atwini Jonas eye me meka se oye o but atemdidie le wo mu no nka ne nsam de nka eda ne kwan so but atemdidie le wo mu no se bi a nana wo ye wagimi wo ye kwasia wo no ebi a ekro na wuti mu no ebi a unim de ekoso krom wo anse na betu kwan ko unim de fa ekoso wo ho anse na wuti mitu kwan na wuti ohiemu na wo ho na nyame aye wadom wanya wuti de didim en wanya bibi de akuta wonsa etu akwa wakọ US memu a ebi a sunson ho hunu se de woni mpanimfo be kasa wow enye security personnel se na hia na se wo dan wan sore nso e ye was spirit go ye visible and invisible obetima ba be kuma na bi de shiom ye de be sha himfu ba na enye omo but what you say who say abonsanfo enu mo nya no wo mo ma be wia ti wo me wia o no ma sell no makumu but what you say enje papa twini Jonas ne youth bi o matu adi na chi no wo mo very careful na odifo yen hwe se wo mo enkasa yen na wo mo anka ne ya yesi enjina nkran ni mo entutu eye enkran ni enti sa kwada kan sem na wanka ne ye na wo twasa no na wantwa ne ye na wo hene no wo ba na wo ba be koreti na duabo ene e be koreti akwala na sika ho na ahemfo no ebi mu antwa yi okay wow on say ye man mu ya jatu mu say ye Christian country o man ye Christian man but what you say o man ye ebodue bia na se kuro bi ebodue bia no muni ahohombone ene tie but what you say adenti na ohini mu a ebia odihye ana wonana a ofuru man mu ana se oburo no so afom
na bi abekɔ abusumfie akɔtɔ sena atɔ nkosua atɔ dwanfita akɔtwa mogya de egu adeɛ so ɛbɔ akwala ne bi egu nsa ɛna duabɔ nso yɛbɔ dua na asɛm ne ni nyina so na sɛ asɛm ne nimu a mepatwa duabɔ ne nka ho obu a wɔhwɛ mo de bie Isaiah chapter 3 wo Bible a bie Isaiah chapter 3 verse number 1 ɔse de yabɔ ne dua eduawa ɛne akyi nnua sɛ ɛnyɛ Awurade na ɛde ne nsa wɔ mu a ɛnyɛ adwuma Psalm 109 verse number 1 to 22 ɔse sɛ yɛbɔ dua a me Awurade mɛma Satan egyina wo nsa nifa ɛna wɔn hunu sɛ sunsum yɛ di asɛm saa tumi ni mpanimie ne kabrekyere adan mu ni abosom tumi ni abayi tumi a wɔn bɔ dua ɛde ma wɔn no wɔn emua ne so mmekum nipa ɛbɛnum nipa blood ɛde nipa mogya ɛnam no bɛyɛ adeɛ hwɛ yɛ cars ne bebrebe a ɛkɔ so yɛ lɔre kwan so fa na afiri abosomfoɔ ne saa abayifo yaa wɔn edi sɛ odisie ɛfom anana ne mua odisie ɛfom na odisie obi funkum obi mfum nya ebia watia ona so kakra ebia betima kasa nana ebia wo speech mu no ye disi wo ya kasa tia na kasa o katia ya no bebia obi ya ye nana ye no ntwe na ahoma so awati ase ebia no ntwe na twetan but senya wo kasa ya wo ye disi se bia wo nana ana se wo hene man hene ma hunu se be tutuma na mo kwa na me ba wo hunu a hunu se na wo be kasa ba enye kasa ntwe na se atembidie ana enuma bia ensem pata elu na kwa kotwe all this chaos aba ena ho se ene no obi ye biribi a ene no empanimfo na ngasa no wo mutimi nkyem ntena se empanimfo na kyim kola bi ebo mo atodwe wo ma adu mo na mo hotel dem wo ma ye kon ne wo so ati ase do mu wura ahemfie dem a ye pem wo se na de ne kyem but wo kwaye ne wo mfa so de opani otena sika opani otena okroma ekro ne bo na wani tua sabi obi anka ncho so ye kwasea enti wan kasa wutigbo na nkasa begufo a kire se enwuma oye no uye nkwasea de Bible sinyansa ene nkwasea su enti se wututu ana Moses ya emebulu nkwa be baje so but ene ne de nam mframam ene de ye kwaso nyina kire se Ghana yenye very careful se empanimfo na ntuo mu na nsiwo amfa nwuma ntintimu a Ghana jinsem aye dwane akwan emebulu ntuo mu ngu ekurom no mo be sakasaka ye dwane akwan we dey odi for meso wano e wo ho se emebulu ne tu wo mu egu kurom a mene wo e ka se de ni kokopie mu e wo eye kumase aboaboa ne youth a e wo no mo de wo mo se da enam twini Jonas dia wadi eye wo tumfo ne na pamfo atem no e de ne wo mo so e de wo mo egu eye emonten e so atete wo mo so eye wo e kire wo mo so e bobre na ebusefo mo mayen ko hwe sa video no emfa embra ne ba ya to a ensem no eso Kumarianu. You one day, Magana. Pacho enemy ye hu se must do demonstration ke se bi e wo asantemelu na botae benti e na mo yesa oye chiwi okay so far school good enye boni bia yesu se one on se obi asore akasatia ya nkasa ye hene ha we asantemai mo enti we se so enye de ene kasa dia ese so sore gina ne manu se nana no sombo e mai enti na yesa ye hu demonstration ene dia fan wa de awe demonstration ama man for one if no ko hu sa bisa is enye papa but then yesa the kwana boy the piece of demonstration boy enti na say if no ko pese beti sa bibi sa bi o se bibi sa sia e bia na masa nya papa na se Ghana nya papa enti na say chief imam so say so mu didi kana to na eja ya o mu di ba chief imam so chief se papa no ye na no ye bibia no enti masa de ni sibunda because your don't pa I am pese be ye na e di ka kre ya ba e aso na mismit maka no Assalamu alaikum.
Shabi Fudi, Mongan Fu, Davana Gada, when Chinese and the Zanga the cooking. Shin, Yaka Wanga Zanga. Gassiani, one of the keys to the chicken. Go ahead, dash. Kumarianu. You one day, Magana. Pacho in every year, who's a must demonstration can see our sentiment. Now, but I bent and a more yes or yet. Okay, so far, school, and your bonibia. You say, on your own say, Obia sorry, Akasatia, Yankasaya Hini. How I sent my mom. And there is a year there, and a Casadia, as a original man said, Nana no Sumbo. Am I in the home demonstration? And I dear found why our demonstration. I'm a man for one. If you know, comes out bizarre, it's a Enya Papa, but then they say the Pana boy, and the piece of demonstration of boy. And Tina say, if you know, Capacities are beside you. Also, the visa here, Ebiana, Master Japan, Sagana Japa. And Tina said, Chief Imam, so say, so much did cannot Jaya, or Modiba Chief Imam. Chief Shepapan, Yana, Bibiano. It must have any Sibunda, because your Donsupa, I am Pacific, and you can create by. As long as Smith Macano. Shabi Fudi, Mongan Fu, Davana Gada, when Chinese and the Zanga the cooking. Shin, Yaka Wanga Zanga. Gassiani, one of the keys to the chicken. Go ahead, dash. Kumarianu. You one day, Magana. Pacho in every year, who's a must demonstration can see our sentiment. Now, but I bent and a more yes or yet. Okay, so far, school, and your bonibia. You say, on your own say, Obia sorry, Akasatia, Yankasaya Hini. How I sent my mom. And there is a year there, and a Casadia, as a original man said, Nana no Sumbo. Am I in the home demonstration? And I dear found why our demonstration. I'm a man for one. If you know, comes out bizarre, it's a Enya Papa, but then they say the Pana boy, and the piece of demonstration of boy. And Tina say, if you know, Capacities are beside you. Also, the visa here, Ebiana, Master Japan, Sagana Japa. And Tina said, Chief Imam, so so much did cannot Jaya, or Modiba Chief Imam. Chief Shepapan, Yana, Bibiano. It must have any Sibunda, because you're. For said your mamma, when you for Shaya and Moti, one more dump him. A woman, she, if you want more, new one matches, or one more actually say, yeah, dear, one more Tiano, one more, your margin say, one more, Ebema, a year, a Bima Sai, a sea, woman, not say any Shahan, a man in Prenus or Ensa, and see, as I say, any Sasanya Sidia, any actors, a woman to a Mungo Mountain, so I obey chaos, I obey a basa butu, because this time around, one more call in peace. Now one shall almost have a baby, no one should hear the another say in pieces, and I say a better take a year and your man up and some no, no, and I just say, you age na so near the boy and sending a year top man. I was here for answer now. The Beko or D for no watch a year and some no in Simbusa a bebenmo. Mama may apunyina men celebrating young Casa mini paba cope. I my one and only and Chochomucho, I will know what you see. DKM
Daniel Kwejo Mreku me cameraman baako epe ye kon ye bufu na so ni nyina mu no adwuma no enyadru won mo nkwa de a eno ade ye beye ensomo ewiemo ba bia yetimi ekọ ene eye na woda ene na nyame edi mfie baako aka ni emfie hu na enu ntini ye gina akonya yiso ni awehye no eye happy birthday panse nyame ensha no na wonto eye ne nkwa enemu na woma na koma so ade nyina so embramusa emfa enyeden ema no na abuziafo enu ntino na mo hweye na wotie yen a na dodo de no wa mo de aba na ne nsan so etimi akasa se nyame de fie ka won fie ho de waza wonji wani enti ani je no mo amho na befira bo so wanjina camera na chi entwitwa amfa ama mo anya de se editor no ne nsa betimi aka no so aye editing na wode abato honum na wo so etimi hu de ekoso ewo mentimo hwe na eye inshira ne eye ensimbi a mo pese mo mfa ema no monso monfa embra na odifo we de yembra eye wo so emabunu yi ensem odi etudwa wonse won kasa mudi si ye ne mabunu de bebebe hie mu pepepepepe a wo mu etri mu ese se ade we esa esi ne hu aso ebie mu de na chese basabasa ye ena ebeba so ye hwe ye di mampanya atem wo mai mu mampanya wo ma bakọ ye hunu ye papa jeje Ghana 40 memfodi na tem a wo ne nyoma bi a wo ye ye hwe ye papa ye John Evans Fifi Atamosa wenye baby ko Ghana for edi na tem John Dramani Mahama ye former president or ye Frank Atuni di ma NDC amanyoko wono so ono de na chese areho ye di na tem ade incompetent nyina eye den ema no ebi ye mampanyi na nadudan kwa ekofado wono so betina konye iso wono so de wono wonfa na ye fokura wono so ne de enemu enso obi eni wono ma wagina se wo kwa demonstration wo yese ye de tia se mampanyi ye di natem nanso so eba otufo de ye empanifo na nkwade yi etimi ate wo mu ede egu eye emontin so eno na ye pesi ye hu se adan eye empanidie no nim se ebi esusu che bi anfuchi ye edidida eye edie echi na so edi moja krona ene woni pa bia mu adan ti na ebi de yetimi so di gina ekase we ntini ye ko ba ebi de mo de yentimi enkase ye no de ye so de gina we de ye ko sikamida wasi unse we chire bia koye ene odo unse emre bi odifo bi ko share chief man honkom se chief man bi on de mpepefo ne ye ye share akufo do honkom se akufo do bewu e de na krisofo ye ya anya hwe de kan ya ne se ye mompa ya asa ye mpa ye na onse mpepefo e so de waka die ne ye di ebufu si bura ho no odifo ne kwa san ko to na ntwi de ko ba achew sika onse na de ne che no adum ne bia e wo se ye ma emaburu no eti ase se eni kwan se kasete ye mpanifo on shake woman Salbutu say oye pani on empepefo wo man Ghana nyina mu odi wo mo so on ene oye pani bia empanifo no respect no empo ni man e wo na se nyina respect no including me what you say because you know me the fada ma ha but untimi mfa pani eni mu twitwiri fom se de empepefo na aso no memefo mo so because if last something here so ye dey ba chief man so once na dey nature and omo so omo ntwuma wo say fa wonsam funfa be fufuru wo mo ana fa wonsam huru bi e ba be fufuru wo mo me no mbebe fu adamfo bebre me me ye di fo mo mbebe fu adamfo bebre oba no me omo tena akwa didi kura wo hu say omo ye mbebefo wo mo odo wo mo otema untimi nko kase ne nim wo fro ba chonse na dey nature untimi mfa onyoma bi enkosori nti omo pani anase obi ya onyini chen eti na pepe ni ukọ to se ye guni nu ya omusa oba buru bi owi a na obusa e de na aba ubekọ kwa na ni nwa de enye bat no aboro because of oye ne bla o join the lineage o ne kakasakoro e bia no no de kwa no odifo but because of odoni nkabom e wo mpepefu me ka we am 100% odoni nkabom e wo mpepefu mu che ye kristofo o Kristo ni kwato se ye di ni atem obetini pari bi atem but be kom na di nia na odi na atem no wa fom but what you say but na ye Kristo for kwa odo ni atem asofo ni asofo okun edifo ni edifo okun eyi apostles ni apostles okun teachers ni teachers okun pastors ni pastors enti odo ankasa ni atem and ye ni respect e di ma ye ho
sika won say ye ni respect you obuo eni di eni do ye ho a o Kristo ni koso o Kristo ni eto amene mu obeso ne nsa atweba okoto ne peso to abobeka otwea nyame de tua ka ba pepani ekoto se ni akadwem entamwara sika obebo ne tanko achese di obeye ne ahun bika obeye no because one ne ka kasapro sabi mpo one ne mfiri kro so a because kasapro no one more da cordial relationship no won any sa love no it atena wo so many years enti wo mo ntwen mo mfo mo panyi ni mayi fom ansa na magulu na sore won se na de ni ya so it's up for time say yen so be kine sa wodo ma pani bi okay unso ni e tofom a bua no na on sori nyina me mani mu aka fa pepani maami bi na so la pass maami na for na so kam na Kristo fo gina woni otwa self na pepani bi timri ka fura chi ba hwe maami no ana ne nan na yam atwi ni fi lord kwamu no busam sa de na maami ne ka for na so mu twa pictures o se odo ni bi no o maami ne tira tasi mo de ne kwa nche bi na maami ne wu but a Kristo fo de gina ho e twa pictures oh enti odo ni ni a Kristo fo ntem hwe Kristo fo de benya Yesu Kristo anka yewu yenkramofo ne nya Yesu Kristo mesin kramofo ne nya Yesu Kristo anka yewu ke etikulate kase de ombeso ni mu no hwe odo mapa do so mo Jesus Christ di o ba hwe odo mapa bi a wo mu yi kire wo mu mpanimfo ana wonti bi nko zongo anase bi ampepefo ewo enko disrespect mpanimfo boys nko betu ogua osisi a e kire obuo ni enidie e de cordial relationship bi e da omo no mpanimfo no o de se chief mam sore e kasa se mpepefo bi anya silent o munya be silent ba e kokwa do sore o kasa Kristo fo munya silent dia ye bedi na temkrampo e sa ye be twa papa ye gu nani mu ase embo ye na tadio se kra bedi na tem na odi fo we de mi ntwa no ye bre no e ya ye bre pa eye enti sisi se de enyoma e koyi a je se ya nhwe ne ya nka ebetimi di oyene aba eye wo maimu no e de na wususu sisi empenifo no wo mo enye emfambo a eno be ma eye mabunu no entimi nya wo mo kasetia e wo mo enkasa ye emu na wo mo susu bedi wo mo dwuma se ne ese na efata se de be ya sundwe no ene sa wo do na ye ka wa se no etimi edi emu e wo mayi emu sika de mekanse the youth in the woman sees fire. Okay. Oh, woman sees fire. Ne attend the any casempin just and cover beer. So, penny no good tuna namo, ama no ma to turn out or now would not attempt your cassette or Tanasia. Said the tea and sanity. Oh, it is a penny now or not 10 your man so man, you man quite so. So, oh, Yanswer and solid ya. Sabi a ton and answer. Oh, if grown to say ya, and down answer. Also, I didn't so it's a time said. Empenifo ebe sore e dia ma magbunu ena enen so ahunchi bebre na wokrom oba or the whole of my Ghana nkasa ahunchi wom eni da so ni babia ena mo nso amoye eni da so anka mo betwe nyoma papa e dia ba no mo nso na nsemhunu na mudi onsa maka ni nsemhunu ba nya kwase aboa wagimi wati ase enti it's up time say e wo se magbunu no ye ma ye kasa ho benyam emre ye ni mpanimfo dele na nanom atera nkonwa ene amampanimfo ni MPs e wo se ye chire se Ghana se ye tie di no se Kristo soman no ye no e wo se e chire ba nye sa kwan we so obi se twini Jonas sell Ghana across the globe sell Ghana across e de ne botai no odi mpanimfo atem utu kuro humpe ada America zongo ni ho ye omo mo kwa mo da bridge ase omo ahia mo kra wa America kra bibiri ba won so mo makape omo dia betu social media pe age o man Ghana ye be hunu yi enti we nyina wa o de sika busa se we nyina ani firi hin anase eyin fa da we nyina afiri hun se eya one thing de ya de bi ya meka ne se answer da bibi be si ne di kan si hu dida basa chaos ye di wam mabunu mu a e ho no mokase ye declare war e ho na war start free ba e ho na awakening of demons so mo shock blood because mabunu beto se wo penity wona yo beti bi sika twa o di twa nyemoja na agufo na ba e chi na Bible say enkwase afo kukum e ho na agufo tie
ubufu nso abenya bone ema bufu nkote wabufu so eno kire so yabusumsum ni pato atiase obi bufu abefo mansi ni ede yanko a o ye de obusumsum ni si wa ni nyina ye baako sha na bible ne ka etie ye nya bufu so won oni bufu abonso diminikan wakwa bo wei otwa wei da bi entwa yi odi for ye beda wasi ebebre we de na edi esi na wo de eye wo telephone number no wo cha kwan to eye edwe obi person no wo etwetwe nkoma na wo ba eye wakache ne wo ebebe sumu a na ne wache wo cha kwan so ede aka ho da sisika media prophet Bernard Esia meda Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ano on said ye me chire yi ho ne chire no kwa de echen said ya ba TV su nyame ya adom a Saturday bia obetima team o Top FM Saturday bia obetima team o Top FM and on Thursdays and I drop from 12 to 2 o'clock empire one nyame asem and on Saturday no enumere 8 o'clock opem 9 baby e wo abeka o Deleganza house empire bo open Facebook handles so Bernard Esia uko Facebook sisia Bernard Esia ubenya no ho obetima from number we shi na twetwe nkomo 0249 631-876 0249-631-876 and answer 020-385-1633 020-385-1633 Miss Ghana Mebu enye kasa ntira so enye kasa atimdi ene be kire say you nyansa ne mu yem act as mature youth of this country manwa tosika jo odi for na ye beda wasi ebebre na ebusian for aha ena ebre ema ye kwan ama ye di edwumadi no esie na ebiemu nsoso no mo a mo bebe join ne ye hwe ye de mo comment eba ye ebre ni ti yentimi ankenkan afama mo ye na akua expose GH mame ya Steven Owusu ena ebiemu nsoso no Mr. Oheneba bafo na ebiemu nsoso Joyce Esiam ahengwa munyina nyame ehwa mo wo mo supporter mo de eba ye eni ebiemu nso mo commenter mo de eba ye na ebiemu nsoso ncha kese enkoma me cameraman I am sin Jamaica no ene chinchim camera no ede ema edu 2 ewo no na ebiemu nsoso no mi engineer ba ko pena na asante wosusu nyame ehwa wo se wugina ye fide echi ema ye life yi etimi eba eye emu na ebiemu nso mi ankasa me papa me bibia ye ye papa ye Ben Bruce ye director ba ko penya mi ehwa na ebiemu nsoso Mr. Frank Dogbe ono nsoso ye editor awo ye editing ede ema ye enchian koma mi colleagues obi bia nya mi enhia mo se mo nsoso mo hwe ye ema ye dwumedie no etimi esipie mi di dwumedie yi ho echia mi di ede akua sikapa that's na ye besan edi ehia ebi makram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything.